na suko bardiet ko ayaki ube nyo. Nang karempeng bisa gapuak, nang gapuak bisa kuruh, nan kuruh bisa mati. Mati. Ube diminum pagi petang, sakit dado, sakit pinggang, panik-panik terasa sanang, hai minumlah si daun kacang. Kok sana amang bali ube, carilah di pasar Banto, sakit di Suejo Jirawe, tumbuklah joli dahulu. Tok ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, tok dan tok, neu-neu dah udah. Kan pegal-pegal, pendek-pendek, leno-leno, sikit ulas, sikit lidah, sikit abuan, sikit mata, sikit telingo, ubeknya daun kacang. Kalau ndak bisa daun kacang, kacang-kacang sepeda luar, pasti jaga. Yo, kalau indah percaya, tanyakan ke Angku Limo. Siapa Limo? Angilo, yo. Hey. Sakit lain ada pulo, dek panau, dek kadas, dek kurap, dek kudis. Pakai obat kacangku. Ini kacangku, kacangku. Diminum pagi petang, sakit dado, sakit pinggang, panik-panik terasa sanang, hai minumlah si daun kacang. Kok ube ramuan kuno, tanamo saja dahulunya, daun kacang, daun banto, tamu lawak masuk pulo. Kok ube semacam ube ada nanti ya. Daun kacang panjang, kacang pendek, kacang tujuh. Kalau macam kacang lari-lari aja. Ini macam tanah ragai itu. Kok tamu lawa, jamu-jamu. Jadi kalau indah aja cegah, kalau indah aja sihat-sihat doh. Itu kebanyakan den. Kalau li sehat main minum ube deh, alhamdulillah. Kalau indah syukurillah, amatilah.